Kaseng Confederation of Riboy People hakakat pratarik nailar arhajar arpholai kalalit benkang talai ke Karkhana Resources Rubber kebadan hamau sumai hadin balatalasi yakikot kisla jong kene ke Karkhana balasyam bakam syam ladon satya kikot kisla ki bebiang. Ka Confederation of Riboy People kalasyam ru bakane ke Karkhana kalatrikam mentalabun telikisnam klem kikot kisla ki bebiang. Ya kene ke jinglei talasi lalam khmat da uba Pateng Marsing Working President, uba Juban Junswer Vice President, uba Shining Kenta Finance Secretary kene ke kenhun. Habakren syakilat pathai kubor uba Pateng Marsing ulaong bakaseng kannom ailat iki mender ban syubu yaki business ki jongki klem ki kot kisla ki babiang bat ya kene ke Karkhana on khang talakat ba ompat biang yaki kot kisla. To mentakasingi na kaliang juga Confederation of Riboy People ngiwan hangne pokosnong mausmai. Hane ka factory ka Resource Robbers Private Limited. Na kaliang juga seng ngiwan hangne mensiningkong ilawan ngiwan banpan ikikot kislah kijong kani ka factory. Adin bangilayo ka information ba kimbiang kita kikot kislah banron ikani ka factory. Dina kaliang juga seng ilawan mensiningkong te Naglang jong ni utrai jong ni company ulang bangin sapani la si palai menin kasingi. Te menin kasingi naglang jong ngim semlayo banewan bat gilawan mata kasingi keliu melapan biang kita ikut isla. Ada hadin bagi lawan hangne. Une utrai jong ni company umla ban penbiang iwairu ikut isla. Te nagadaw naglang jong kaseng gila shim ya negara. Bakat ba umpat la ban penbiang ikut isla naglang kaseng in kang talaswa ya kane ka factory bat hadin bol la ban penbiang ikut isla. Ngisa alat ya ubun pli namaring yo ina kapor kini ki non tribal ki wan syakane ka ri ga jongi banele ki business ki balai phujat ki babun hi kimbiang ikot ki slat na kaleng juga seng kwa man kercai ba ngim alat yakum kine ki factory ki bawan le be an banwan kamai be an na kane ri ga jongi den na kadam na kaleng juga Confederation of Riboy People ngila shim ya kane garai ban khang talashi sendon ya kane ka factory hang ne apokesnong juga mau smai but nyai pori ula siningkong ba un penbiang ke itikot kisla lada umla man penbiang gin be sendon bat briu nagane ke jaka bakin lik paino sigisnong gitau gijoki kata kade ka ba ngishim ya karai na kaliang juga seng bat gira kerpat sya ka district council bat sya ka office jong deputy commissioner ba makiru kidai banwan sek ya kane ka factory ka badan hangne ba biang ne am kikot kisla namarnyo iba haduk menta umla ban penbiang yaki kot kisla umla ban peni syaka seng ya gide kot kisla ki ba uyo ding kerpat syaka disikongsil ba kadai banwan hiar banwan jurip ya kane ka factory hangne apo mosmai.